Khobley yapi baro kane ka video ka bamta ngan pentip shapi baka bhartiya vision service ka khot online application yaki shenrang batinthei ki badai jong ka citizen jong ka India yaki post customer service agent lane CSA patkum jo yaki post loader lane housekeeping teki post balaj ke badai jong ka customer service agent kadon hado hajar duspa sanpulai baro bat kapus jogi loader lane housekeeping ki baro kidon hadu praspa samsan teli kipus baro deka qualification nagamta kini kipus customer service agent kadai 10+2 papila ban apply bat ka qualification nagamta kipus loader housekeeping kadai kelas 10 bapila ban apply bat kape level skill lan nakamenta kipus customer service agent kadai kalai hajar hadu lai hajar bat yaki loader lane housekeeping kadai karar hajar hadu arpar hajar baja kajing siu kensarai hak interview katkom kajing performan kajang pi kape level skill kisubu hendai kensapan keu wat nom kuslai ki badai hapo kame kelia bat kasyong haka jingtrei ka jongpi tengah kerpat ya pi baro singabha ban lej ban apply ya kite ki post bat nga kerpat dro ya pi ba pin page ya kene ka video hado bandakut nang ba pin tip ya ki jing kam akabayadai bat kite ki post lakadau aneng Deka online application ka last date kadai hadu live hoi tarik Oktober arajar pusau. Examination fee deposit last date live hoi tarik Oktober arajar pusau. Badjaki admit card pat kin sapentip kamaden wat nam kuslai ngan sapentip sepi enda kelami ka admit card. Nang taka tarik banto ya ka exam kan day ha upanai akasi tarik panai bakat ar hadu pratarik benai bakat ar arajar pusau bat kamut of examination kan day offline lane komputer based test banto exam kan day offline lane kompan pato haki komputer badia kapor banto exam kan day kan peminit sikenta penyopor banto yaka exam bat ka sentar banto exam kadon hapo shillong Cherrapunji bat tura Padia kine kipos piha ban apply online bat fidei ban pule bha ya ki jingdan kam kumno ban pendap ya ka application form bat lada pi apply baro arteli kipos piha ban submit lagajong ya ka application form bat kumju ya ka exam fee piha ban a ya un number phone lane email kajong pi akapor ba pendap ya ka form bat lada Pinang banle haka phone ro kalong lada pimnang sebha banle ki cyber ki jong pi khnang bakin penle ya ki jingun kam baro akbayadai bat kite ki post ki dokumen kidai ka siro kopi jong kabut bapi pas lane university certificate ibadon ya ka kerteng ka jong pi bat ki identity proof kum ka voter ID Aadhaar card ration card bank account passbook bat kiwe ki identity bat lada phila qualify ya ka degree phiha banra lada phim don omlelei nangta kasnong papisa bat pin code bat ST kategori email address bat mobile number bat kumju ka photograph bat ka signature bat ka name bapila ban apply ya kite ki post kadai kharpra hadu ar pupras name ya ki post customer service agent bat ya ki post housekeeping lane loader ka name kadai kharpra hadu lai pulai name bat plus saka age relaxation ya ki SC kategori hadu sans name hadu ar pupras name kan poi hadu lai pulai bat lai pulai kan poi hadu lai pupras nam bat ka written exam kadon artli ki
kata kadai ka part A and part B. Part jendai ki objektif touch question. Part hakaju ka por pihak ban tho lang ya ka part A and part B. Tiki subject jong ka part A kadai English syllabus, synonym, antonym, one word substitution, vocabulary, bad grammar, skill, spotting error, sentence active and passive voice, direct and indirect speech and narration, past in passage, comprehension, passage, verb, tense, conjunction, articles, but idiom. Kadai sau pumak. Part B current affair, national, international, pumak, science and aviation knowledge, physics, chemistry, biology, but aviation knowledge pumak, social studies, history, politics and geography pumak, mathematics, percentage, profits and loss, simple and compound interest, ratio and proportion, average work and time, speed and distance, number system, algebra, mensuration, geometry, but trigonometry, ranmak. Reasoning kadai syllabus kadai coding, decoding, alphabet, error, number, series, nursing, missing number, dice, blood relation, calendar, bad clock, seating arrangement, puzzle, sequence arrangement, justice, kadai kasan mak. Kini baru kidai baca apa ka kapten plus 2 ki syllabus. Bat kawai ka question pinyo simak. Ka total mark kadai sispa mark bat minimum qualify kadai 5% ki paper banto ya ka exam kadai English bat kan don do ka minus mark simak citeng ya ki question ki bomdai. Pada ka center banto ya ka exam kadon hapo silong Cherrapunji Batura AE Pikwa Banjit ya ka center kasyong katkum kamon kajang pi batenda pila la ya ka written exam te pinpoy haka interview padlada pila selected haka interview directly pinsayo ya ka kam kajing sew ya ki SC ST kategori ya ki kajing sew ya ki SC ST kategori ya ki post customer service agent CSA kadai lines pa prapeu tingka baja kipos loader lane housekeeping kadai lines pa sapeu tingka batkum na ban apply nya kita kipos pihak ban le chaka official website BAS Aviation Service www.bhartiaaviation.in bat ngan saburu apo ka description below ngadapim suto sa komen hapo ka comment section de tangki dagi ciputip keblai sibon.